Amansane, Winyano baby. Kumawood TV. Amansane, Yada oba de no ase. Wo enkwa ene ahoden tumi ne bambo asumdwe a wode adome ne omienu nyina. Ene da yi Awurade aboye nyina ho ban. Yada so wonkwa. Lockdown o, no lockdown o, yada so wonkwa. Eno the most important thing. Inshanko oba de wadom ye no ama esa enkwa no. Yada na se. Mahefo medamu nyina se wo adaje amowo ewo ye ho. Brano bi ade bia meka se eyemo ena moma ye isi ade ye betum from mem say na one TV no ho anya adaje anhwe ade ye nyina sebe enkosi aga wonti ena ma no aye den enti wona tumi no ekura wo nyame enhira wo mepa cho bonu ya bia mane ye ka chan say hospital no assign aba from mem ena de nyame adom me the spiritual anas ena aba ye wa anas bi wo asase we so a who did you man no ben wa hwe ni ye ehu sa na spiritual word so ye wo anas ni bi ewo ho enti na me de spiritual anas e na me na ba enti nya adaje na ti na assemble that no so and say my first encounter with the spirit ade di kan a me ne honhom edi mpu ana me ade di kan me ne honhom ehia ye na menyi ni sa etisa enso etisa enti na ye do wuram ye bebo wuram akomarine ensu ase ni akwa maame wata sa de ye ka no ye se maame wata wo ye fish what ensuom enokre ana sa nya nokre e ho ye kro ana nya kro sa mpo na sunsum sam no etie abusua nya daje na etra TV no ena ensoro nko ba bia ena education for you one mo manyina muntie bi na emoye me a medi dwumade ho chia me medi major prophet Charles Opokuda ko ofra major wa major so obo ade insha no onye okesi edase abusia me text message line me de eye adwuma as usual 0543 596070 0543 596070 when me text message line me de eye adwuma but modern na test efabra sade da bia meka no ye mfre so na mo ye test e na eba se wontimi an test emfa ma bo modia so obejai me pie phone line tumu na won so abo modia ye dey afre na ye di nkomo me pa cho me das ba me na me homra na e ba e be twa nkomo das kale ti ehoni ade come up akata wine nice one they say when are you so not a forklift the dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me betru ye no ana nchance ni twa no aye me de asewo chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we say fine to kra dem finfin no nso to ebe bo ne se shower no chema aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor na obo so na me nua iba ya wo se chale nsuo to a ebe se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 yeah say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we you okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you also me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu oto awie bo apetampe utim utim de tim enti mo patches say me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so esan say ye nchance ne de bebo so ama ye pedimpa esan say ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon enchan GB1 nice one ye wo kala bi me kamechiro ye nko me mfa mo mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily.
So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV amansane yena yedimu. Tale ti ehoni ade come up Akata wine. akata wine so I say when are you so Na say forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de asebo tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we say fine to kura dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chema aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor na oboso na me nua yi ba ya wo se chale ensuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we you okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu oto awie bo apetampe utim utim de tim enti mo patches say me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so esan say ye nchen ne de bebo so ama ye pedimpa esan say ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon enchen GB1 nice one ye wo kala bia bi me kamechiro ye nko me mfa mo mfam Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So anya daje na yakwaje nkrato wan free TV na ho. Bonu ya bia mane yi se enne de yetie na egetawu. Enne spiritual nurse wa ba bewura. Ya hwai ebi ana ya nurse hu. Ana sa nya nurse. Ana ka na Japan ana sa ehwan ya. Dabi. Nya botre. Nya me enhra. Medical culture se ne assemble that board no. My first encounter with the spirit. And then they come and home a bomb put in pool. Now, what's your home that? When the spirit be a shepherd, and Cabos at the air canyon, I say, no crack, and ya goody. Home on the crowd bow to Saboa, and not to me, any year depart. What to me, banding partner, and also me a mobi, Omugomo, area say, young shy, see no one a walk as I see so, and no one I did to fear, young radi. I wish you am a dassy. Papa name me mo akwaba. Me je so eja. Na ho te say. Yankopon na don bibia wo ko. Amen. Ye do ba de ase. Abusia se say wo ya ma me studio ha aye hu. Oh, e man ha yin hu. Na me pa cho. Se say wo ya anasa na se wo ya hwan ya. De gumani mu de e kire djuma e na ba bi kura me free. Wo free? Be free Marine World. Ayiro. Abusia what be o. Also free Marine World. Marine what? World. Marine ni ensuom. Etu ofri nsu ase. Yan hwe enokre. Papa Marine. Eja. Ensuo ba. Eja. Wodi pa de say. Deeper de Azana. Azana. Na Azana na asechire ne say. Asechire ni ye the wealth. Asechire ye die. Azana. Azana. Etim pa cha mesu wetima fa Azana ne bi atomo so ada. There be say we are some ones o hwa obia wo ba e wodi an ode to no. Okay. Ha nti edi anya odin de untimi fa nto ho so sa ma ne ye. Azana. Okay. Eti say Azana ne enfro ofidie so ana say enfro. There be Wonder Boy. I said the enfro Wonder Boy. Na Azana no hefo na say omobo. Azana nde eni pakuo bi a me no omote wo ewiase fofurom no omofra mi sa.
na say ya asase so ya asase so de Wonder Boy ya from Wonder Boy but I'm free akobe before for na Azan na your friend wow enti owura Wonder o ya ma ho ehu kakra ade ebo animu de ya ehu woti oh moti enipa na wo mi enipa na wo enipa na wo mi wo ma mi wo papa na how possible so free ensu ase I say we are sewo yem no ya gopon bo no ma mi ensa obi akra wo your air your fire ene woja and your earth ene wasas and your water that's a four elements and then oba de bo asas we it nipa bia who belong to baako ba yen hwehwe mu senti unhu this oben omo munum ade and now munum sunsun wi ase ansa na ye hu wo hu ba bia wo free okay min twawa no say wo ye nsuo be ma wo ye nsuo na be ma wo ye ja be ma wo ye ja belong to fire now ko ware oba o ye water enye say water say oba o ti nsuo mo okra no your spiritual background the nyankopon for all elements no the oba de ball e di free mu no say be ma ye ja no ko ware oba o ye nsuo a da bia oba no be control be ma no wow cause there be so be dum ja no o ma me so ano no odum yes o ma me kra ba ne nchen akwasi mi yeska o eh mami mbusa me yere na me dem ni bi ho enye duro sa na wiase no abodie etie okay ya do bo ade ase na Wonder Boy se wo se wo ye ensuo ba ana se wo firi ensuo mu eye da na ko firi ensuo ye tia me ka se me firi ensuo ni se me hwehwe anamahu anamabusa na mate ehu ba bia element kra me belong to anama pe ekire akwan anama kohwe ho the way ho sitie na wo ye da na hwehwe na ye da na ohun ne ye ye tia ni say in the year 2014 okay mishia baba wa bi mishia baba wa me ko say na dia sakakra be 11:30 to 12 you pie ba krom be ya dia that time na do 11:30 yes okay nam pe mi obi am pe ni je pa eni je yes enti mi pie mi ko fie na mishia baba wa ana obo mi din say eni pass mercy mi hu wa che ana am say hey samum ba mi nim wani mo ba bi o no se sa minimo pa ana am say okay mate eje mema ye pema minim no nso mse me kai no enso na me kai no minim no ba bia ba no ofeniti me se me kai no to onfa number mami se ba ya benya kwai na me tika mu ami ko fie nti e se me ye ne ntem na me ko fie ti me je ne number ade eche na me friend no obisa am se metimi abehwere hwere e wo ba bia ote e ma me pay visit o fie ti me ni no wo o ni fie e wa asase so okay o ni fie wa asase so ti me ko me ko dai obi a minim no do e wo kuma se ye ya no ha ya no onu ani fie okay yankwa onu ani fie by say no timbi don't say okobak efie no onu ani be see na ha na asa there be obeto opo obesi opo obeto ni nyina ejina nipa pro ba ne so enti se efie no ha na tim efie ni say padlock oton yansa no okọ because o nze o mabiem ana obeba pro obe ye location obe changing location because omo no omo ntan ba bi fa akonche okay yanto aso enti me je ne number of friends say meeting abere the next day me pay visit to fie ekoi me ni di nkoma esa agro no catch be say ofinsu ase meeting ni na twempna am say hey we dey meeting with the office ase say sabre no wanya akoda ho amade a che there be me ko hanu manwumre 5 p.m. bi ra dem wa me di nkoma no catch am say opeso ka ase mi chere me he na me man hye me ofinsu ase no pe me pa am say hey ofinsu ase de ene kasa be me de jai sa na me de e de ene mi finsu ase wo be de finsu ase enye on ma so mu ayi ose ofinsu ase de obetimi aka ache me a enti me ne die na enti Wonder Boy o kan asa wo ye man hye me ye man hye me because of adwama ya okobonti that's it adwama na fira woni that's it enti min twawa no me ka be serious so me ma o mo pema e o mo nye careful because e ma bebrebe enye
uni mobile we share no Facebook WhatsApp Twitter Instagram bema de obenya me nkase mfo ba but nka obenya baako na unim na chi se enipa asomasi ofiri ha ote ha na ba bi sei na ofiri ne maame ni papa ni anka no mo mbeboa na ukoye ma asem se de na metie no de ne bra wache eno mani ho edi beyo eti oka chem no me de me amfa anya asem ana me ni nya ampam agro I mean like I have sex with her that night anajuna eti na make us me pema no e ma pe be de enye me fan so we bebre mu so because no person mo chem se ma asem nye minjai enti wo a wo tu onu ma untu hu se ma asem nye wonye ska kakra oje busunya ka twa ni se wa no oga there be emfa bla titia break e ma asem nye minim de enti ameka se ma e ma no so akono e no so na me ma ni enti mu jai no that's it. So I have sex with her. How much be 4, 5. But the one who bought me say me sorry. And I'm say maminda. I dare change I'm coffee into maminda. No so or cast match. Me sorry no busa am say what is this? Or the nisa pointing me pennies. Say me bema. Say ade. And I'm say what are you insinuating? What are you trying to tell me? I had sex with you just now, and you are asking me, say, Dean. And I say, Menini ye day. Now I'm say, Jaisa, no, be I'm not having sex now. I say, Bizam say, no, ye day. No, sworn, there be a new one. Nipa na one die, no. One of the same Yanni one will be said, dear, dear, to your wedding. I also who be there. No die, no. That's it. Not Nipa Bear. Nay, Obio feels, see. Oba bestra me wo hu se ma ben o muntu oba bestra me wo hu mi hu nipa enti na mane bai na se oba na won ne dae no foforo na ofri nsu ase be wura asa oba o be wura ni mu enti girl ne de se straight ni process na after no onim de course this one na wo ka chere okay ti girl ne ka chere m se nyo no a ne efre nipa asumasi ni din ne de me de be se kakra because if you are no bitifi no akobo said no api honum onim say bia wo friend ada ubodi na obeba o ubodi na obeba o ada so I say utu am afraid me friend say e bia that the boss and I say me bodi frɛ wa je obeje me so yeah and I saw them no bia beba ago ubebie ahwe nipa kro enti saa na tie that's a home where bo mu din no ubodi din obepi o obeba bia na nipa kro no that time oni ho ana ase bibi sa na ma ni feel but oben wo no nim de ntia wo friend na obeba the person will respond to you obeba wow enti ordinance appoint obema no you obi sa ase de ade ni no ade na course bi obisam se de ade nam ka chen say we ye de no obada no say isa na am say I no so oni ma de ko mu bi da na mbisa ni din na mbisa ni ba bi ofri no ka chen so ofri ba bi say na mi so mi nim ba bi am free hono na de asem ne ba ye ma me pe kira kwan bisa mpanimfo ne animdefo ene awofo a omowo me obomidin ai eya azana no se saa na yefre me wo honom enti wo nsu ase ho wo nsu na se wo ne na masase so aba wo nim wo nsu ase ho wo nim wo nsu na se ada na wo ta akọ ho ana ase da bi me nko enya me first time kra me ti saa de na me njindi obi ti fi a asem ye ko be ka se ya hihye ho anaase adenti no ombie nanim enye ya bible kra say your normal nyina ho kwan so enye ni nyina ne fakai anaase nam krom ha obi anim sa anaase ni ba ehu nanim da o me kra de obeje dia and there is up to you unjin de so a miama sen by a futu na me tu amanfo enti obisam say de ni na me chen de ye me chen ni we no so okay your friend is saying timi ko bisa me maame efa sa asem na say be himfa na me free no na ye dey no wo me ampa me pray ben maame no ebusa ne say ade chain me catch again say ni say na course no say eh sir na sa aga ne de onim de course na sa aga na so ono nso free marine ho ana on de ya won no kra meka say ya won no opapa yi nsuom nam ana okoyi nam e de command yere de ye aduan papa no kwete awu papa no kra free mu sorry to say ne be ma wu
papa no koyi nam wo nsuom papa no ko nsuo ase waye ayese bofo ko nwuram bofo bi ko nwuram bia woni hwe na nye nani because unni spiritual eye untimi nye nwuram bo say wo ko hunting David it will never be possible enjua cry enipa you know say okay minimu ntia banka minimu a enti mekasi asem so say enya abo bia ana yekuno ebi ti say China for mo ya mukungu na akofa we nyina abo menka hunu na Ghana for minya yi kire bi 2025 or 2020 ya yen ba ko sa beba 2025 yeah 2025 yeah ashefo mo dating to ko ashefo mo date we to 2025 ba we na no din China 2025 ba ko sa be unity enti girl no e chere me say me kofia me ko bisa mpam twebe ma me no busa no say ni say anam no mate na ti say no so nde onu hwe fa won kra no onim e chere no so no so pe ba bi busa no hu say no say on the onim hwe fa won ti maka wate so no doubt say no enye hen man ko didi no ma bi eche ama obi anda ada me onu a hwe ma akohu say na osua a okoafom enye so osua no ye na baba wa so teenage because o mentem okoafom otwam nso bi so na oka say nkaminya bank obeboa mu afom ya nkamani baji o because da bia mba mabre wa nim say nso na eda ho no enye nso ne ba ne medie but nso ne information center ye say obi ton adru a oba information center be na so say ho ye radio to them wow nso no so no in so na ma me ko fire radio to that marine world ma me ka no obi yes eti nipa o te no respond to me ma me no o de me ma no wow na say alright said the ma me ka sa wo nsuo no so no ma me de onim so aka asem keke where's our powers yes but one de onim say wo kan na kwa just like that and nsuo no the information call marine world ho and no yi won bre maame no e ma onyin nse wo that's it that's why beda maame no yam de ba no onim de onyin nsen onim se bia wo firi ho okay to aso eti ampa onu so hwem be gitun sese e che onu so pe baby five baby o pe five dem nim sa sorry o se de e ka chere me say ma anye careful a je onu a me ne neti no e de mbe konsu ase enti me nya careful na me de me kwa obedidi na msi yo mate ko watu me fo na minti ya na still ne be koso dia wate na bombui eji like oyi na adwe kra frame so say ampanzo ne girl ne tena ko achi first person am hu na bako second person e by yem maame owo marine world on yeah wo maame ni din mi de besi because asase so de wo maame ba wo real mother e wo marine world mo real mother o marine world opie na or identify ne ho chere me say mini ni pass mercy no me bufui e ma me so ne nan nyame nkwa nka me ebo ne yi very esro fear and panic be free mu kwa say me spirit na e kasa no pacho oyi no ho begina ho say dem uhumi ana me oyi no ho free girl ni mu say onie me fan say mimi nie tumi ne timi mu aberam and afa tumi na free mi mu one me kasa ye no say opese ohu mema opese mi hu enipa a oye say de ositie because okasafa girl mu a e bia menti ase me kasa enye no kre ana say gibi say yes girl na sheda na say enti oyi ne ho e ma girl no die na ho wan hu de course bia ana oka chem say onie e ma face to face bra kokko ana tuntum oye kokko broni oye ojeje kakra bo onye broni a nkasa na wo hwa ne sunu a no obey African ni ana no obey broni nse so oh oye African ni oye African ni sunsum ni African ni that's onye broni there be onye broni okay ayefo mo ntie bi o yan oh said area ase e wo kokko ni tuntum obi kala ye chocolate sa na hotel wow medu ono to yin wadi chere me e chere me say ni say na o ma say de nti o de me buy say me na mtoss second first one or na me toss second third born or ana last born or ye four ntimi nko na me ba ha no ana o ka chere mi nwan mo say mi wo mission e wa asase so time ne so ameba ba wan kan chere mo say o de mache
timbufu sa de na wo enoma enyina nipa se e ma se no yi ba ko afim na esa wo mpem ase no se da bi no ohwe de wi ama me na ebra ana oyi man se yes okay enti eno nso crocodile na afi different types awum ni bebree be ba me ho enti e to da bi krefi am tim bebree ka se me bodam because the enti ameka sa ne say spirit pro no minya me yi we ano me ka se me marine world no enipa bebree nim say eye boni there be you two types kingdom your black kingdom and your white kingdom oko Nigeria kasama maamo otane ye kan eze wine your eze wine the great eze wine the white eze wine your white kingdom your black kingdom o said ye oba wiase ye oni papa eni nipa boni say wiase nyame na bo nipa ba ye obi ani trimo de otia asase so o di boni sa na marine world no so etie enti that's it ne wo mo so ye papa ba boni na yi na nimu nti obi anim say ukogina pon kra maamo to ni maamo ta ya gira ni pa adwen odo mimblemi omo mimblemi omo too much because boni no ana eyi ne ho ama enipa hu na enye say obenya white one there be omo akonfo ne eyinfo enye easy ade omo man nipa na omo be nipa but black one na ayese ya bo amika na unu obi ko racist black one na edi animu kan omno na ofre ya no America yes no apie black one na edi animu kan ti wasi fufuo no white one no anim it one your research fa wo bekasa ma ahum nyina ye boni there be yankopon na bo mo yankopon na bo mo said obo nipa ana obo nso mu say yo mutanabie ana nso no so enye nso no mu na omuti o nipa bebre aye mistake bitai shows obi say omuti nso ebi msi say enye sa na tie marine world no nso no mu ye ekwanya ye de fa sokọ that world the gateway to the marine world that's it aye say wo kọ tema and also wo free Kumase ko Accra obefa ejoso ana de ko faka then wa fa ejoso e de wa ko yes sana marine world no etie ensuo no mu na ye fa e de ko enti ne atum di marine world no na ensuo no ka akwa da eno de hu masem na mo ko amode brain na ko na mo de ka na mo de ship enya ka enya ship e tumi uni sa tumi na o wa adwen be on tenta e tumi ne de ko no okay yamra ye be ko mare ho no na ne ye nru ho time wa oba no ne tie no se ahohom na e ba omfo oba no na e ba omfo oba no obi won so omfo oba no ebi won so oto a no opi no aba me I quite remember say me ne ja oni da last time bi na masum pa na mbisa ja say ade no obu masuma no pa we ano say onamwem na maso ni mu na m say e dey asam na come oname ewiem nye girl na the free black kingdom until I'm gonna say your kingdoms too your black one your white kingdom the oba e no free black kingdom asotro se me dove na ofi yes ofi di o e vulture onu mobi moja anu ma betwam no tracing na eden be hwe dem wo ani de na wo tracing no onu na tracing me abeche me abuburo osi obi so no ohun yase ohun si metwam no yes obi chesi abechemare eni se na wo twam ekwa be so na wo ba bia wo da ho me da ho eni pa bia ohun body we dey house no body we house no we the tie sa be call tie ye wo kra wo pese wo activate ohun na etium na ye wo ho kwan a ye de enye bibia na abesori akosofo nye bia na abesori akonkremoni ho na akonfo da bi nyankopon so oboye se ni suban ne nseso enti de nyankopon betimi aye no ugidi na wo tumi a wo betimi aye se de oye no because so she creation ma abode emu eno ma oboye enipa na ne som ne bo obo no ma nyina awie no obo nipa se on hwe no ma ne so that means ye cheerful like oboye so powerful yes okay odoye enti no oboye se nhwe sa no ma enti nipa tumi we mu enti ebra honhom ne bo wani so saa no o se onu obi moja anima betwam na wo betwam na say that time na da no na okra na pie eni nam na wo huni mi hu so okra na pie ne mi hu ba ma hu se odimachi
de nti ameka se ma hu se odimachi no na muwa sem dem se makone na ma me beda se ono nso atrezi a share ba bia meba eni so obeti hwe dem no obeti no bom ani so no asimi ntwa me be ma amfa ma no wanya aban de onkokwa enti na bebre se ye face senti no kra wo fre na ben obi because e bia ba fra wo na that time o ye bibi ana wakoji suma e be like wakoji book bi ana so ken kan no ma bi na wa fresh anwom no e bia make us one ne ba bi te ho na omudi nkomo wa transforming ho because who be at me transformation okay e bia transforming ho to snake into lion into friend now like all friend into a san wo de beba so aye nipa obeba nipa so aye aboa obeba aboa fo nti na ma bebre bodam no because o friend e bia no adane aboa no wo ne kingdom ana wa friend no san wo de beje wo so enti wuni ma nye bibia na ye de ye pe wuni ma de abusa ye so obusa fo enyila kwan enti wuni ma de abusa ben obi a onim de ne busa ansa no wo de ho ahye saa no mani enti oka chenze mi twa me be man no ndam ka chenze be ma de mi twa man no say sausage ori e black kingdom am say what do you mean ano say obusa am say saa na me ka kire no at once na lights ni tv na call fan edum sa branda ga na da no way we radio ni mu na this time the one me kasa okay because say urban no onim say obetimi aba no physical say nti owura agya ni mu ana ni mbek ana gya no so de nti ema who mu too much and say on do get to too open on do too open on the won be atwa otimi boran mu ne ya ono amon so ye honhom on do ye honhom enti ono ga no onim so ye honhom onim pa on de ni kromfo nyina obi ani so ye honhom ana on so ode abetena asase so ode abetena asase so enti fufu otimi fa ne mu tuntum timi fa ne mu bia timi ye adwuma woni by omu ewura ne mu sanso ohunu de ekoso this one mapie ko na maka chense bibi say esa na niti adenti no no ye spirit na spirit abewura no wa hu your baby wa hu because the enti America sa ne say onyo bi wo honom don the enti a ohunu no ma ne say wa ye bibia me ye twe na so nti o masi no saa adehunu no kwan ya je saa powers no afri ne nsem enti obehu bibi a de se onwa bi wo de se nwa no bedi konkonsa kire no me kai se menenity na mi tai via obi kokko that time na ho kire ba na me nkan kire no nkowia kokko na mene na bechi na yedi last time yedi kokko no sa anu asere ana obusa am se nya kokko ni free na am se o me kotoy no se sa no so me so ko yi free a ko yi free boto be 15 otimi kire boto kra mi yi kokko no e free wow abuzafo asam na jeta we de onya hunu we ye nya nwuram yiwasum ne nya adaje ne nya abotre maybe obe challenge akasa nya nokre framable mejo de me se udi machi a me mo sua de me pesa oye african ni a hunu se ewiase se de ohunu entesa da bia on se me de mensam ane mensachi eye susubia de kirewo aha ye kuro aha nso ye kuro enti baabi a opesa wotena no e wo ankasa ho opesa wotena a obetimi atena opesa wotena nso obetimi atena it's just a matter of say obebisa for nso ntokwa enti na se wo hwe bia fa bibi anasa baby frame medase owura enti ye say ebra honhom ne bo wani so oka say twa obema efama no wotwa anawa da bi me de twa mejo ade de say eno obema enti ne friend obema no eno bibia na wo skakra na ntimi nya adwuma sebi oyire de be kwa bontia kwa akwache enti really the main purpose of a man really major thing no okay enti me ka chenze no me kwa bontia am goto sausage man no onwe ne nsha na no ka chenze what do I mean I'm so for real me ntimi ampa no atwese kan wo yisika de friend minim sekan na demo oye na chi say ya no atwese girl no so she straight dresser she na se no aka say sekan is menin twa so daw e wo me demo oye ye wo bo na chi say ya no atwese kan say me fam be man bra no twa na mbe me efe pa anam se dey wo mam kwa bontin go to man me ka say na so trobiem vam e brother we da ko bon bi so that time no say
powers no wo mi mu na mi nim say powers no wo mi mu a mi so metim de aye adwuma okay later mi be hu no fa madam for me chere ba bi o te wa Ghana ha Michelle Golden Tulip sa to me no saa tumi no oba physical no won fe papa ba just o te kromu a just say of Black Kingdom nti ana mbuza anze metimi atwena ko white was say it will never be possible. It's her tradition. Ya will need to ebi mo je omo makra wo honom onu hu hweye saa ne ye de atete no ekom yes no ahwe ekom din too much eti saa hom na man for friend black ones the white one will never demand any blood baby okay demand the she maybe a sacrifice abe chade tofe emo ya doye because your man 10 commandments be the queen of the sea the white as and wine me kan wi ana me chere say to me nyina no ma mo 10 nyina pani ti sanke wo Ghana na nka kufu ado na de ano no ne pani pa eye me maame eye gya na me hia no maame na ye maame adamfo wow esu nyina se antwa pepa boma pape nwabe esu ade be nyina aye ne ma tano mu nyina aye ne ma etimi metosa no powers wo hey omu nyina aye ne ma enya so kitwa omu nyina aye ne ma ba obeka se ene antwa aye ne ba dia ene enso ne ebone dabi enipa kra ma mitimi wo you can choose to be good or bad and want to nya ho hwe yes otia wa na nye ya oja otia obi awo ma be 5 ba konye what you say ana minka se antwa nya na se bi sei wo fom nko adia many pani Fred Bodua ebinya ayes wa fom Ghana mla wo ye de akwa akotwa jail nti za na tie of course eti wumi enim be ya adamfo man twa ma no no sa koi wonne preso a wantwa enye ko be ma na ama no eye bibi na me kama ne koi me frɛ me ma me ne se owe he fa we to me we bo ma me ne dia no si Jesus wo me ka Jesus hey na ono woni Jesus oh sorry bejo sorry sa ho no oba ye no ho no of Black Kingdom but me bo se ezen wine me bo ma me ne din ya na ho ni free girl ni mu say no si Jesus na girl ni twahwe okọ powers na eba no enti me pato do ka Jesus ni ye oba na wo no tie na na say spirit na kasa na nka oba o da je me be ma no yes mo yi no ono woni Jesus onu Jesus omo kwa asori ebi kwa asori ebi nso suma abosom ti se de wiase we tie na yo obi o kwa asori fasting because my mini say first major edu Sundays na me kwa asori a obase ya utimi de machi to twamachi o maame no that's it white maame wata no my white one no say Ghana de sa na enim no eze one na wo kana ye bebre enim no aha e ono ye Nigeria language enti ye de ya na say maame wata na o Ghana nso enim say maame wata o ye ba akopɛ sa na Ghana enim no enim so ye o fita na wo tuntum ye tuntum e ho ye broad word eso e ho ti sa ye enti e bia me kasa ikonfo bi akɔje obi wo honum no de ne ye adwuma ebia se wiase na obi abefa me se ode me koye adwuma o radio station we saa na hote akonfo na ajejeje asofo na ajejeje ba saa ma me na ne ba ne ni de untimi nje no da bi untimi nje because na e overall boss se na na akufo ado tina adwami wo betimi akosman se na na me so on da bi is an insult enti enkrankran na owuwo wom no se bia me ana enyo nkra na echema se bia unya kwan akwanya na wokɔ hɔ a na ne na kɔka se bia mpesem do be adwuma wo se ni se saa na etie no ama kwan wona be adamfo na ne na be adamfo wonder boy kro bodu em na mento ade em ran sia abusuafo medam ase ena yesu ade ya bawura abrabom nsem kakra sunsumu abrabom nsem ena ewuram na ebi abeje ho akinye nanso oji akinye o anye akinye saa na wo ho you are maybe san nsem bi me ko GB1 Industries aso ye GB1 for me kira mo nyina sa busua koi eya busua bi o magye atom se o mo de enipa mu anti eno mo ho na GB1 ya busua ko o mo de o mato mo si o mo bo edan so GB1 so de ya ne se to wasase ne si udan na ma carpenter ni mfa enuamu so onya de nua gu so a hweye no ankofa carpenter ni bi obo dan so wote maame ni fikyere ho no wono ne dia no che se
ekoma ni bre Libya die ni bia okoya no wonya adwuma bi anya enti wayɛ by force carpenter ni ebasa wa hwe ya wo dada ne mu na ensuo anwunu agu so enti gibi wan say die hia ne so be connect wo no be kasa wo da no se de tie bi ombe se de boss no wa moso yi a ombetimi apada no so asa boss yi kama ama omo na tim boda so na da ne so da home abusia jomo na basi gibi wani ba bia so mo okro bi afa no akom no so e wo fe so road wa custom burial ho na GB1 Industries omo enti abusia mekanfo GB1 Industry ema ba cha jomo na basi bi na bomode ya na from ensuo betoto yi entrance ma edan enwunu ama ensuo emego so ebi ya na ensuo na koto anajo eto anajo na enwunu a oba edan ene wada enti bomode ya GB1 omo ene o problem no anu yi me ba jomo na basi no eye 0540 123212 0540 123212 anasa 0243 577283 0243 577283 when the GB1 omo numbers ya omo de edidwuma me do adru mejo 1 asoye mejo esunsum nipa we sunsum nipa ono de wotu no wasi wo se ade bi efa sunsum bia mejo se bomode ya ben se de wonder boy te e wo ka ya sa papa na wo ho abusia bra ne efa sunsum bi amuwa na wo bre wo ya adwuma nkoyie wo sika sama ayabasa ahun bi tata wo te omu anye spirit bi show so ba wunim ko abefa so adene be yadwuma anaso be pam no mejo an se bomode ya ne pm e ona so ye na omoa efa sunsum sem ho enti abusia mejo asabie school ya sha se o WhatsApp school eye wi ase nyina enya hanko mejo administrators bi wa America ebi wa Israel ebi wa South Africa ene bi so e London ya school no eye ekoso eye adwuma o pese obedwe ne a me pa chaw je mejo numbers ibi bia na perspective na nante say the wonder boy kan ya ye behwe wo kra no ba bia ofreni ya the whole spirit ayedai ye de amawo na nante no aba bebo na bibia so etime atwape me pa chaw numbers ni 0453 011926 0453 011926 and answer 0272854387 0272854387 when the major and numbers are or did juma o fra befa ya no bedi nkomo na ne nyina ne ahobrase o bra ho ase major and no bekasa wa nya major yire and efa apart from major yire so it is akora bi nka na major ma bebre entima na hawo abusia ebi ya na so pese usu ehu na so wanya no o pese so o de betra afidie so ekwa be so na so befa o betima be afidie so aha se de abedum Ghana kuma hu TV de ya ne adie mu a aha de jejem bibia e kama entrance nkasa mi wonim de me di wu akọ ebasa emoa ja bibi to ni nkasa bre bidri opani bi nso sei empani se kachama mpro me pa cho so pese oba hospital so a akwanya obebre ho even ye TV ya nkasa ye wo airtime bebre ebi ayo sofo pese obeprichi wo ye sofo anasa oto ade ana wo ye company bi wo pa bi abo adwato de ho dawuru me pa cho ye ho ha ba bi ade befa bi e benya airtime 24/7 kuma wo TV entenko ye gire mu pampe abusia so pese oba hospital so a me pa cho fan major numbers wo de to bia no 0453 011926 0553 011926 0272854387 0272854387 and answer 0200 603 602 0200 603 602 when the numbers are ofra ye betime enu odi nkomo ye no atwetwe hospital ho nkomo e kwa befa so beba e ma oyom nhyew e ye cool e da fom ofra ye beka details ne nyina e dia chew abusia me pa cho medase onyame insha ye to nkomo bono so wonder boy wadaroma enti ebra woni spirit no wose twa ba mama na woni di aprapre a ofra o maame e ma o maame ba spirit ne ka say Jesus Emma o free wo yire no mu ekoi na maame ni ka chem say powers ne o mu ano odin chain ne die no tire na mo ba ma ensuro ni biem na say white no wo tumi che black na bebre serious bebre enti ohun se afa de ma be hu se bebi omu a mezu mitimi de ye adwuma enti oba biem na o say obeka chem say oba biem me frem maame na omma na no ni ho o maame ni ho no ni ho
so tutu tu kwan enti na akoka won ko na akoka me nko a ana oka chem say akam ni mienu afi me mfra ni biem no osere wonim sa ma me ni ho eni ho onim so on de ha no wote on them de me wa ha ho by your time me pese me kwa na me ko on de ho no free benti wo hu se woni fie to obedi samone akọ to buy me fa eya me fa de frame ma me fra ma me nimba me be ka chem say me bodam uru verse no ebobo na no de wo kai say tumi wo no me ka chem say me so na river blaze na start ebobo na no aka say ebobo e ma me dwane free dem o bebele say eh na kra ya dey o bodam na sabra na ga no so e wo rajon mu that time wo rajon mu nti de wan hu ase kire ebi mu say eh o mo do feel enso no mo ni mama ne am ikom ebi mu say o mo do feel no mo ni mama ne am ikom ebi mu say eh e dey agud die fun be na o mo ye no ba me ko an me te de e koso o dem o ase etimi ma ne koi de ntia mu so okọ ne say me we ni nti okọ ami hu okay okọ ye na me chejo ntina say hwe no ama no kwan sa ana obi amura musa there be asa me so menya problem because say bia o there wuni ho ye use straight na sibe bi na nipa no ro mu bedim bo no okwa wakuma wi na so ayi bibia wi ba na me nsuro that time de na me nsuro bio ba na enkwan e de nti river blaze ba kundi kan boy na me yi kola epie abonten na no say dan bebubu ala bebubu because only to me na enya encounter na enya easy say only to me bebo mpunimpu there be enya simple sa me to am kan bi ma fan say sini bi na say toli bi na me there be me kwa am dem kom ana wunji ndi so a ye wi am dem number be tudwa say wa person wo free bi o dem a me mo afre ba me nchiro white one ma won ko fle there bi they were black one and there meeting de edin kra wo ba wo be ko so obi ahwefo he a swali ali ana believe masha hey so ya bo assembly aso for be ni use believe that's all that's all o ko no me de o ko duro de nyama asemu na me ko believe okay swali ali you can 3 times believe masha by your candy the count yes o boy anu oba etie for us matric mo your candy the count because you change for kwan na be bo me see our musicians for we play wo Ghana hanoma mum bodin because media law ma ye ho kwan sa senke ade a president a sign say e bia mutimi kire say a amafo di boni mejo amafo no musician wo Ghana first one we twa sakola mum mo di bebre ni ko grant interview bebre ni do mo ni ko bu enkran prayer o ma be baby na nyi ono a ana me so me nya ready say me bebo obi din a kire da bo asum ye oda no afra me no ati wow or yes sacrifice every 3 months ne de enkra de nyehu na yo obi o Ghana wa gidi import no me pese me bo nem no ani bia na asa akofa problem na aba because spiritual things ye de kokota me ni kama phobia uprove way anu ogu ni panani ma say aban ne obetwe yes enti wo de ohia me a that me mo bi adin omo ye sacrifice na yire ya we enipa etwa no ahia eya we the yire ya we every 3 months open for na enipa no mu na call Black Kingdom o ayese obi kom no akọ ne ho enipa no power so nim source cry efiri eba so ati ase enti determinations e wo ho anase conditions e wo ho no or the mawa eno ani se wo ye unum kingdom cry wo free what you say enti nam so mo hwehwe papa no mbem papa no e dey ni pakum that's over what can say me say o ma me say white one no e wo tumi che black one bebre yan so for my enim say tumi odi moja na ne ho ase dey on demand blood enti sa that's tumi na omo emfa moja nya adwuma no omo ne ye powerful omo ye powerful but the ten say white one answer obefiu no ohwe nipa akomam say memfa ne say skaduro ukoji skaduro a say white one na ya amawa ohwehwe hu say skanu be use no ye na say unu use no ye ana black one there unya ba waba abusia me bia me phone line no 0200603602 0200603602 enkomo na me de me me so so pemu awura pa enti yo kan na mate me bia phone line no frɛ me na wonder boy tia ensam na editawu na obeba every week bia
me pese atwenwa ma yehunu ese wa kire so pese okọ ho ali ana there be and they believe masha believe masha enyam kingdom o enti enkase o ko ho ani e wo no ma ye de e ka ho eye ye nkan keke sa hello opere kase wudi ne ba bi akasa free hey opere kwabra moa asaman kase sachre ana sachre kwa mai mo ani yakana sunsun mo wa obi sunsun mo ankasa anokre obi angen de sunsun mo bibi na ni na ni obi wo ma wo tikin de bebe ni tikin de bebe ni awe kefa mo arko obi ba tin de gudi ni obi anya bu aye ni dresa man kasa anya papa obi angen sunsun sam medas no we enokra sempa nipa ba je de no wo awie aha wo so ba so be fa wo papa ne kwabra mo me pa to me da se ya me insha papa hello good evening sir hello hey ya bo ben aha deputy waba yawo na achim da ate sen sanate no, can you say I want to pass on it? Aha. Mo me pa cha obe chimpa yawo. Ya me chao. Aha. All from somra e kwase doctor and na me time ni so akra. Enti bomode na pm. Boys as bunya mai. Wonder boy. Ya bo abense. Obi abaso ana. Ya bo abense. Ahom no so mo kwa asoro omo so Jesus Christ ana say entity be no mo so no say asasi so yo ni pa boni ni oni papa ba ye nyina asori aye kogu asori dem se yesu nyame sanete enti sanete enti ho no omo so Yesu sade ye Christianity yeso Yesu no ana so omo kwa asori Christianity there emrofo de babiti e ba omo nim the detail omo nim the underground work of Christianity enti the enyan wo yifrim what you say na papa no wafa eti Bible na ye kenkan na ebi wo ho ana oh Bible wo honum said ya hanum your Bible your Quran your hum bi o Muslim o enkremoni your obi won so a ye Christosumni sa na tie ye bebre hello good evening opening we dey na ba akasa free okay bacha nkasa and you may patch saya risk can why sa risk can o machine no o risk can you be nya life o be nya kama pa enti e be free machine no why medasi ya me insha hello papa ne kase good evening aha my boy says me na unity aha ya ko e bi ne ya me gusu shai pa yo da ya me Abdul Yanko. Amen. What do you want to say? As one of them can fire for the agro and woody. Medasi. The agro would use the American at the gate and them for you quiet. Sanity. The old need the assembly as a Nipa and the Lamb here by you could and all the total. As a Matthew 7 was a Ita or the Vermont, you should now do the boom. Obey him. This is if I know more than anything. So you could buy a new farm and a trap is a good will the also. It's a real problem. They are now how I was doing it. I hope to Yamisha Abdul Salam. That's mine. Yadamuina say that's one for. Also, Basso, hello. Open and Cassie, we didn't baby a casa free. Open, we didn't baby a casa free. But I'll tell you what I can say. Why? Aha, met you.
Wala ne mo na oye. Oh, sorry. Went to me. Na ora. Me boy SSP Abdul Salam o say. O si emisa. Say one ne enko ne enko bisa no. Asasi so a. One ne enko ne nche enko bisa. Hello. Yes sir. Yo. Me ba cho bate obete pepepe nyame nsra ya bo be ena enkomo no ayede me ba cho me pa two calls pe 2 callers pe eba ade na ya ayede then so Trinity hello good evening. Me pa cho dine baby akasa free. Okay, kwajo yan kasa. Good evening. What's no akasa saying? Me pa cho betri mo why? Medasi ya menshra one call up emra na me fa dwumade na mra na wi here Wonder Boy hello me pa cho me de she wo dire ba bi akasa free Libya okay papa ne akasa Medasipa Yame Enshaw from Libya. Libya ni oh hello. Medasipa ni any baby akasa free. Me pa cho dine baby akasa free. Oh on temenka ma me fa me phone no ensi wa ya Wonder Boy obi beside me boy says we was say ye misa ya nhwe ye mom se ho ne enko ne nche nko bisa no na ho ne enko hwe na ho ne enko bom oza hunhum no enipa nte ase nyame bo mo maaye ayesa onu nyu ate onu apani ana unyu abitifie na bibi how no akosusu ho a kire no oja makonyin se oba bi o na mama na duru akoy police case say dia misro mi hia mo say dia ne enyi sa na nyankopon ba hunhum no ede maaye bibi ehia wa busa no ode be ma wo okay enu nche bisa nya bone tabi enu bisa hunhum na nya bone enti na yesa wo hwe upo bi onum de no akobisa fita nkobisa bone no Black Kingdom they have nothing good for us. Okay. Wonder Boy, me pacho for number etuga. My number is 0504 0504 27 50 91 Sam 05 04 27 50 91 Where Wonder Boy the number no. Ebi ana ubehia na komodie. Me pacho ofra ya bra ho ase akra. Obi won no ofra no oba attack. Me suma no. We yasa emwa wo. What are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV. Sum nyame ana
me maame no mi 10 commandments or the maame Moses the NBA so me nye papa mami hwe na ntwintwa mi na minya na nte hwe na me nya doye 10 commandments the same thing oh Bible baby kakra na differ and we am yam personal issue and ma asem say first na pem on stop me ma asem it would tifie na aka say enya anko stop ma asem ko be ka say koma pema ne for ma say ebra me mo no me no sakra they punished me yada obade ase obade insha pa ewusia and na me the interview no esiwa na me show obo say ya be say ato aso bi ewu every week bia wonder boy obeba na experience wo spiritual world no wa ba be jabi e de egu ho na se do si kire me pa che o mu a mo fa believe basa ba ho no mesra wo se akade bi ka ho ya wo no ma ya de count wa fa ne kwa na mo ma fa ni agro e so to one more believe na so de ye papa no go believe on the baby o jira enti mo ni na ho na hwe ni yi oba de nsra oba de enyo kese me am di dwumade o tia me ya fra me major prophet so foku da ko abusua me di bibia abana wi ye ya me ya dum o kira ya besa ehia na me ntimi che obi a na mo me tia me ya me ma we dey major na mi nchwa obi o problem bi a won friend number no na akwanye wo me fam na Argentina how be that come up akata wan nice one I say when are you so na say forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me betru ye no ana nchance ni twa no aye me de asewo chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we say fine to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chema aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor na obo so na me nua iba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 yeah say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu oto awie bo apetampe utim utim de tim enti mo patches say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so esan say ye nchance ne de bebo so ama ye pedimpa esan say ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon enchen GB1 nice one ye wo kala bi me kamechiro ye nko me mfam mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV Amansane Yena Yedimu chale ti ehoni ahade come up akata wan nice one I say when are you so na say forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me betru ye no ana nchance ni twa no aye me de asewo chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we say fine to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chema aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor na obo so na me nua iba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 yeah say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss